207 persuni b'diżabilità jibbenefikaw mis-servizzi komunitarji mogħtija mill-Gvern. Servizzi li jvarjaw minn live-in carer fid-dar stess għal inizjattivi oħra ta' servizzi residenzjali. It-tnejn wara nofsinhar is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Justin Caruana żaret residenza fil-Mosta. Dan fejn hemm koppja b'diżabilità li ilhom jgħixu flimkien 10 snin u qed jibbenefikaw mis-servizz ta' live-in carer. Tkellimna ma' Rita Vella Borġ li hawn ukoll iċ-chairperson tal-Kumitat għall-allokazzjoni ta' servizzi fil-komunità. Aħna meta konna din nippjanaw biex niżżewġu mill-ewwel konna din naraw li konna il-live-in carer, ġifieri applikajna u ġibna carer li Filippina, ġifieri, u ovvjament nużaw dak is-servizz. Dan ikun b'xi sussidju min-naħa tal-Gvern immaġinew? Iva, u servizz min-naħa tal-Independent Community Living fiħdan l-Aġenzija Support. Il-Segretarju Parlamentari Justin Caruana qalet li dan il-Gvern żied l-allokazzjoni għal dawn il-persuni bid-doppju u bekk telat għal 450,000 euro. Dan flimkien mal-programm il-ġodda tal-Empowerment u Sharing Lives li l-kol għandhom lan li jipromovu d-dipendenza ta' persuni b'diżabilità f'darhom stess.